Uyabona sendiyavuma. Ama-foreigner azosiphatha, futhi nje azosiphatha sizaba nopresident osuka kwilizwe langaphandle. Okokuqala le nto yonakala ngokuthi abantu sibazalele. Uyabona ukuthi sibazalele yonakala apho because ke abantu banamalungelo ukuthi mabathandane nabani okanye from everywhere. Now it's out of hand, seyingapha kwesandla sethu. Mawukwazi ukuthi abokufika benze imatch batoyitoye against ilizwe abangelona elalo. These are Malawians, Nigerians, whoever nje osuka ngaphandle ongahambisani ukuthi mabahambe ngemhla we-30 kaJuni. They are protesting to i-government ukuthi bona bayendawo ukuthi abaze babe balala outside of i-police station eseThekwini bathi bona bayendawo. Amapolisa ke kuthiwa aze abe abaxosha ngamabhulethi werabha ukuze babe bayahamba. So ibuhlungu kakhulu bafethu le nto, ibuhlungu kakhulu. Ingamnandi kuwe ngoba wena uyabhenefitha kuba bantu, but abantu bayasimosha kakhulu, bayadelela aba bantu. Kubuhlungu nje ukuthi iSouth Africa ayikho united. Majority ngabantu bakwaZulu esibabonayo behambela phambili ukuze babe balwa le nto, kodwa ke affecta thina sonke elizweni laseMzantsi Afrika. Okubuhlungu nje ugovernment wethu is saying nothing. Uthule and okubuhlungu okuzokwenzeka. Yabona uphakela umthakathi ungizwe mchunu uJacinta bazoboshwa. Yabona ngalamhla ka-30 bazoba ngama-target. Nayijongileyo government ukuthi nje utargete anything negative ezakwenzeka. If uke kwalimala abantu ngalamhla or kubulawa abantu, anything nje ezoba imess ezakwenza ukuthi ugovernment angahambisani nayo ngokomthetho waseSouth Africa kuzobanjwa li-3, njengoba kusaziwa ukuthi ngaba abantu abangama-leaders we-March and March. Ibuhlungu kakhulu le nto, but we'll see, we will be there.